Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro gini longi kubor bam tagasngi. Kaseng Kongress Hajula Meghalaya kalalong arjingmut banyakren ne ban kershan ya gamat yata yatir ya ka roster system bar ka reservation policy. Namar bakam syai bha bar kala penlingo ya upat ba kanela ban pensisha na ka jingya kendu kinong yalam Kongress bar kilat pathai kubor men ha ka arfnyo turik ujimmang ha Kongress Bhavan. Habayo banyakren syakilat pathai kubor uba Charles Marngar MLE Kamauhati uyathu kaseng san perthai Kongress Hajila Meghalaya ka don bad upat ba omdei ban sngotu bakla. Shushu utei UMLE uyathu kaseng Kongress ka kwa banyakren yakamat roster system bad ka reservation policy henry omla banek kirki namar kadika kam ka ba bad badan jingma. Kaseng kabladon lang ha ka jingyalang jeng ka all party meeting balakot da ka sorkar MDA2 ha ka ba ka sorkar kalathung ya ka expert committee halor ka reservation roster balakli da ka kong Amperin M Lingdo kom ka chairperson bad uba Roni V Lingdo ulong udukon bad uba Arden Miller Basayo mod la sya kentup banlong udukon jeng ka ka committee. Henry ka basngo pala ka long baminta ka Kongress kampediang ya ka komiti balathung da ka sorkar. Bat lakli da ka kong Amperin Emlingdo ha ka jingitu uba Charles Marngar MLA ka Mauhati kat ba uba Roni Vilingdo MLA ka Milim constituency ulong udukon. Syu ha ka sngi balawai ka jingyalang jeng ka all party meeting. Pad utei unong yalam persya uong kabha palat ya ka jingtung ka sorkar ya ka ka komiti. Halon ke reservation policy. Kadai ke jing sisha ba ke reservation policy. Kadai ke belarima. Kelarima. San post nam. San post nam. Kadai ke belarima. Ni sutu ye ki jing ya. Kumba sutu lem ki bai. Ni dan ke ju ke spirit. Ni dan ke ju ke jing sutu ya ki jing ya. Jom ke jelah. Hoi ni sutu bayar kan dong ke polisi. La ban review man la kesepuluh. Syakira. Kumta ni sutu mana kalian ke jamiru ya ke reservation policy. La ban review ka. La ban review ya ke reservation policy. Kumbale lem ikiwai ki policies. Tena kalian ke jamiru kuat banong kumla kanor kan. Kumbalong lam ki wai ki jelah ka ni India. Ke jelah jong niru kalate ke po. Bangi habi ban kmi banyak. Ban review ya ka reservation policy. Ban kmi banyak ikan. Tang bang ala ongi pi kumba ong mane. Kam depan bangin susyem ya ka rai bekerki. Nila don ke komiti. Boros kata nila study, nila ngam. Inang don ka. Na try POE haba people agi social media. Bakir kombatai na kawai ke grup sya kawai ke grup wat ki riu start anru ki don la ke jong ger kombatai ki zati. Kelarang isim garai ke berki seno minta. Den nak ta daw na kalian ke jongi nim sim nim tre ban sim garai ke berki. Tang ba pila su thu hi ke parti Kongress kam dei ke badan karuli kam kersan saka ke di oposisi. Dekat do nak kalian ke jong nak bentak ke parti Kongress baru kau ini keren. Ngadon kini ke jingkat pat ikipat bak nong sosno jong ke jelah baru. Bagi nom sutu bakala ya ke parti Kongress ke. Benom sya elam bakala hangno syakal ke parti Kongress ke jong. Parti Kongress ke don ke noren terus kat. Bak parti Kongress barabor ka don berdepan. Nak kalian jong ke parti Kongress kumul ongi pi kan sesyem ya kara haki kinjat singi bak ngin sawan sepi di pai bak. Tak kede gi jumpa saya kinjat nak kalian jong ke parti Kongress. Ya kan ke komiti on klihi da presiden jong ke Meghalaya Pradesh Kongress komiti. Baru ki MLA kindan tu. Ngin sa ai topi pi. Atrai pak senja. Ngin sa ai kopi pi mo. Mendak ski ke bangiwan ni. Ngim keren ye noino, ngim keren ye ki wei ki parti. Ngim keren
iki perlu NGO ngim keren yeno rai kebangiwan madagasi long baik pa ngim perslo ya kan long rem joko parti Kongress namdon ban keno snew yeno ngamong ngam kero snew yeno ndai ngiwan hangli bong ipi ngimwan ban keren kita ki iki ngiwan betik ban perslo ya kan long rem joko parti Kongress